naši gledalci. Ekipa Istok je danas u šetnji Beogradom. Sada se nalazimo na Kalemegdanu, tačnije na centralnoj gondoli Velikog parka. Iza mene vidite fontanu Zlosrećni ribar ili jednostavno ribar. Ona, s obzirom da je mart, nažalost trenutno ne radi. Inače, skulptura koju vidite je delo vajara Simeona Roksandića, koji je 1906. godine vajao ovu figuru koja je nastajala u Rimu i Minhenu u vreme njegovog odsustva sa mesta nastavnika crtanja u Kragujevačkoj gimnaziji. Inače, ova skulptura koju vidite iza mene sastoji se iz gipsanog dela. To je ljudska figura ribara i zmija. Prvi put je ova skulptura oči javnosti videla 1907. godine na 72. međunarodnoj izložbi, umetničkoj izložbi. Tada je ona pobrojala veoma dobru kritiku. Njenu vrednost umetničku je prepoznao i Srpski kulturni kružok i ubrzo je ova skulptura postala i deo srpskog kulturnog prostora. Roksandić je odmah ovu skulpturu ponudio Beogradskoj opštini, koja je ponudu odmah prihvatila sa namerom da skulpturu postave na Terazijama. S obzirom na to, oni su većali i odlučili da skulpturu ipak postave na Kalemegdanu. Skulptura je postavljena između 1908. godine i 1911. godine. Skulptura koju vidite nalazi se na ovalnom vodoskoku sa kamenim postamentom baš ovde u centralnoj gondoli Velikog parka na Kalemegdanu.